Arrest karo. Arrest karo. Arrest karo. We want justice. 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 I want justice. 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 Students want justice. 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 खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ चिरां जिल्ला एबसुनि बाखनायथाव हाबा मावनाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोलाय थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय इउनिसेक्स सेलुन पार्लारनि मुङाव आथोनारि फानलाय बायलाय खालामनायखौ मोनथिनानै दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि गोख्रों हान्जाया ओंखारनानै चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव मोननै जिल्लानि इउनिसेक्स सेलुन पार्लारफोरखौ नायबिजिरो आरो माखासे आइजोफोरखौ हमनानै चिरां पुलिसनि आखायाव गथायनायजों लोगोसे चिरां जिल्लानि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बिनि अनगायैबो माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोलाय बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों माल दरकार साला जों गोबाव समनिफ्रायनो नैबे जेनाखि बेंटल गेट लोगोसे सापागुरि आरो बङाइगावनि बेसेबां जोंनि बिटिआरनि माने साइडआव थानाय आरो लोगोसे ओरै बङाइगाव सिङाव थानाय बेफोरबायदि माने बैयाव थानाय जेसेबां इउनिसेक्स सेलुनफोर दङ बै सेलुनफोरनि सायाव बिराद कमप्लेन माने जों मोनबाय थादों लकेलिटि मानसिफोरनि माने कमप्लेन बिराद जोंनो हरबाय थादों जे बेवहाय मोजां खामानि जाया बिराद माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर हाबो होननानै गोबां कमप्लेन होदों दा बेबायदि कमप्लेन होनाय हिसाबाव जोङो चिरां जिल्ला आरो गासै जोंनि आन्चलिकनि जेसेबां माबाफोर दङ जों गासिबो जयैनो आरो चिराङाव थानाय जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ बैसोरखौ लानानै जों दाखालि मिडिया दायित्व होदों आरो बेजों लोगोसे जोङो डिसि आरो एसपि जेसेबां प्रशासन दङ बे प्रशासनाव जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जादों जे बेफोराव बेबायदि रोखोमनि गाज्रि मोनसे जाथायफ्रा जागासिनो दङ होननानै जोङो कमप्लेनबो होदोंमोन दा बेबायदिनो जोङो दिनै पुलिस प्रशासननि हेफाजाबाव दिनै मोनफ्रोमबो नैबे बेंटल गेट सापागुरि बैथिंनि एलेकायाव जोङो मोनसे अभियान खालामनाय जादों बा जोङो रेड खालामनाय जादों आरो नैबे जोङो एसडि जोंनि सेक्स सेलुन हिसाबै जोङो बेंटल दख'रा हिसाबै जोङो बेखौ लादों दा बेवहाय जों बेवहाय साब्रै सिख्लाफोर दङ आरो बेवहाय बिनिनो मेनेजार बे दङ आरो मालिकनि नाम होनना बुङोब्ला बेवहाय मेनेजार हिसाबै बर' हिनजावानो पार्टनारशिपआव आरो बिनि मेन मालिकथार होननानै बुङोब्ला अनार होननानै बुङोब्ला साजाहन आलि होननाय सासे मालिकफोरनि होननानै बुंदों बिसोरो जोंनि सिगाङाव खोन्थानायाव आरो बेखिनियानो जोंनि लुबैनाया बेनो जे जोंनि नैबे जिखिनि जायगायाव जेबायदि मोनसे थासारि सोलिदों बे सोलिनाया जेन' जोङो माने सह्य खालामनाय नङा आरो जों सिगाङावबो बुंबाय थाखादों आरो बेखिनिखौ जोङो गथै मानिफ्रायनो जोङो बन्द' खालामजानो लुबैनाय बेखौथ' जों मेम'रेन्डाम होखाबायानो दा जेसेबां पाब्लिकफोर दङ हेफाजाब होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बेबायदि जेसेबां इउनिसेक्स सेलुन दङ कमप्लिटलि बन्द' जानांगौ जोंनि लुबैनाया बे आरो प्रशासनखौ जों खावलायनाया बेनो जे बेवहाय जेसेबां इउनिसेक्स सेलुनफोर दा खुलिबाय थादों जेरावनाखि इलिगेल खामानिफोर जाबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो जेसेबां इउनिसेक्स सेलुन दङ प्रायखौनो जोङो गाज्रि होननानै जोङो रिपर्ट मोनबाय थादों दा बे हिसाबै मोनफ्रोमबो बेवहाय सोलिनाय इउनिसेक्स सेलुनानो बन्द' जानांगौ बेवहाय हिनजावबा हिनजावनि सेलुन जानांगौ आरो बेवहाय हौवाबा हौवानि सेलुन जानांगौ बेवहाय माने मोननैबो खेबसेनो ज' जानाय बेखौ जों लुबैनाय नङा आरो जों बर' हिसाबैथ' माने बिराद लाजिथावथाव बेवहाय जेसेबां गथ'फोरखौ मोनदों बे बर' गथ'आनो आरो बेवहाय जोङो जिबायदि मोनसे थासारिफोरखौ जों नुदों माने गुबुन मानसिफोर हाबो आरो जोंनि बर' हिनजावसा गथ'सा उन्दै उन्दै बैसोरबायदि मानसिफ्रा बेवहाय बिराद माने गाज्रि खामानियाव लिप्त जागासिनो दङ बेखिनिखौ जों मिथिदों आरो रायजोफोर नोंथांमोना नुखाबाय आरो खोनाखाबाय चिरां जिल्लानि एबसुआ जिबायदि हाबाफारि लादों बिथांमोना जि खामानिखौ मावदों बे जोबोद गनायजाथाव जादों होननानै आङो सानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय चिरां जिल्लानि एबसुनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय जाहाथे इयुनावबो फैबाय थानाय समफोरावबो बेबायदि गाज्रि लामायाव थांनाय हिनजावसाफोरखौ बा गाज्रि लामायाव आगान सुरनाय सुबुंफोरखौहाय बेबायदिनो होबथागोन आरो बेबायदिनो साजा होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ चिरां जिल्लानि एबसुआ जेबायदि गोख्रों थांखि लादों बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि एबसुफ्रा गाव गावनि जिल्लायाव थानाय इउनिसेक्स सेलुनफ्राव थांनानै खौरां लाहैनांगौ नायबिजिरहैनांगौ जेराव खोनादों बेवहायनो थांनानै हमहैनो नांगौ देहा फालांगिरि खालामग्रायानो जा जियानो जा गाज्रि लामायाव आगान सुरनाय सुबुंफोरनि बेरेखायै बा बिसोरखौ दबथायनो थाखाय
मोनफ्रोमबो जिल्लानि एबसुफ्रा सांग्रां जानांगौ गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ गाज्रि लामायाव आगान सुरनाय सुबुंफोरखौहाय गोख्रोङै साजा होनांगौ बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ अब्लासो जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि हादोरनिफ्राय बैफोरबायदि गाज्रि लामायाव आगान सुरग्रा सुबुंफोरा गैया जागोन सरायजोफोर दाना फैदो गुबुन मोनसे आपडेटआव BTC सोलोंथाइ बिफानाव 4 कोटी रां जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनायनि दाबिजों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जोहै ब'नसुनि फारसेनिफ्राय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो गोसोखांलाय गथायनायजों लोगोसे ब'नसुनि जानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नायनानै लालाय बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायदों Arrest karo. Arrest karo. Arrest karo. We want justice. 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 I want justice. 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 Students want justice. 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 চাওক আজি আমি ইয়াতে ধৰ্ণা দিয়া বা প্ৰটেষ্ট দিয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল কি আমি যোৱা সময়ছোৱাৰ এটা নিউজ এক্সক্লুসিভ পাইছিলো আমি প্ৰতিদিন টাইমত যে যোৱা মানে আমাৰ যিটো BTR চৰকাৰ প্ৰমোদপুৰৰ নেতৃত্বাধীন BTC চৰকাৰ মানে এপছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা চৰকাৰ চলি আহিছে তেওঁ কৈছিলে সেই সময়ত স্বচ্ছ আৰু নিকা বলে এটা BV.N চৰকাৰ গঠন কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ সময়তে তেওঁৰ সময়ত যেটো আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে BV.N নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ চলি আছে তেওঁৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ নেতৃত্বত যে আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমত নিউজত ওলোৱা এনেকুৱা মতে মানে যোৱা আমাৰ যোনটো মানে লাষ্ট টাৰ্ম এটা 24 আৰু 25 এটা টাৰ্মছত এইটো মানে লাষ্ট এনেকুৱা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে এটা বুক এটা স্কেম ওলোৱাৰ মানে বুক স্কেম কৰা এটা মানে নিউজ ওলাই আছে যে তেওঁলোকে এটা মানে এটা বুকছৰ দামটো যেটো মানে 500 টকাৰ দামৰ এটা কিতাপ তেওঁলোকে তেনেকুৱা আমি গম পাইছো যে আমি আমাৰ তথ্য অনুসৰি যে তেওঁলোকে আমাৰ 500 টকাৰ কিতাপটো আমরা US ডলাৰত এনেকুৱা এটা ডলাৰ সিস্টেমত মানে এটা কিবা কৰি আছে যে 500 টকাৰ যোনটো কিতাপ তেওঁলোকে 15000 টকাৰ এনেকুৱা বিক্ৰী কৰি আছে বা এনেকুৱা সাপ্লাই দি আছে তেনেকুৱা আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা মানে আমি RTI মাৰা তথ্য হৰি এনেকুৱা পাইছো যে যোৱা সময়ছোৱা তেওঁলোকে এটা যোনটো পাবলিশাৰৰ থ্ৰুদি এনেকুৱা কিতাপটো লৈছে যে তেওঁলোকৰ এটা নোটিছত মেনশন আছে যে তেওঁলোকৰ মানে প্ৰশান্ত জৈন বলে এটা ইণ্ডিয়ান ইন্ডিকা পাবলিশাৰ্স এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশনছ এণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেড বলে এটা ৰিসব বুক ষ্টল এটা আদি বুকছ এটা মানে এটা কিবা আছে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ পৰা এনেকুৱা কিতাপ আনা হৈছে তেওঁলোকে তেনেকুৱা সাপ্লাই দিছে অমুক কলেজত বা BTC 33 খান কলেজত তেওঁলোকে সাপ্লাই দিয়াৰ অনুসৰি তেওঁলোকে মানে তথ্য মানে আমি পোৱা গৈছে তো তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে সাপ্লাই দিয়া নাই বা আমাৰ পৰা কিবাটো হোৱা নাই যে ৰিলিজ হোৱা নাই ফান্ডটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা তো এইটো কথাটো আমি এইটো মানিব নোৱাৰো তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁৰ মুখখন এনেকুৱা মিঠা যে তেওঁলোকৰ মানে মুখত মিঠা গলে যে এটা মানুহ মানে এনেকুৱা হৈ যাব যে আমি তেওঁলোকৰ মানে কিবা মানে এনেকুৱা কৰি আছো যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা BTC চৰকাৰ বা UPBL নেতৃত্বাধীন প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে এনেকুৱা কৰি আছে যে আমি স্বচ্ছ নিকাৰে কাম কৰি আছো কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ BTCৰ বা BTRৰ বাসিন্দাখিনিক যেনেকুৱা এটা মানে হজল মানে তেওঁলোকে এটা নেতৃত্বাধীন মানে চৰকাৰ চলাই আছে বুলি শান্তি এটা সম্প্ৰীতি কিবা কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আছে এনেকুৱা অশান্তি হৈছে যে এটা আৰু ধৰি লওক এক সময়ত 2010-12 চনৰ পৰা তেওঁ এপছৰ সভাপতি আছিল 2020 লৈকে যেতিয়া নেকি BTS চৰকাৰ আহিছিল তেওঁ UPBL যোগদান কৰি তেনে তেওঁ BTC চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেওঁলোকৰ UPBL ডিভিডেণ্টৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ কিন্তু তেওঁলোকে সেই সময়ত কৈছিলে যে স্বচ্ছ আৰু নিকাহে মানে চৰকাৰটো গঠন কৰি আমি আপোনালোকে কি দাবীটো আমি মেমোৰেন্ডাম দাখিল কৰিলে আমি মেমোৰেন্ডামটো দিছো যে আমি অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ যোনটো আমি মেন কৰাপ্টেড পাৰ্সন তেওঁ মানে অতি শীঘ্ৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু তেওঁ মানে কিবা কৰি তেনে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ পিছত তেওঁলোকক আইনী ভাৱে যেনেকুৱা মানে সাজা দিব লাগে তেওঁলোকক দিব লাগে আৰু যদি তেওঁলোকে আইন ভাৱে যদি সাজা দিব নোৱাৰে আমি হয়তো অসমত এটা মানে দেখিব নোৱাৰাকৈ এনেকুৱা মানে পৰিৱেশ দেখিব লগা হ'ব পাৰে কাৰণ আমি ছাত্ৰ সংগঠনো হয় যদি আমি ছাত্ৰবিলাকৰ ভাল কাম কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া আমি আমাৰ বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি যাম যে তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা যেনেকুৱা কাম কৰি আছে যে
অভিযোগটো ওপৰত আছে BTC গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰমোপুৰৰ নেতৃত্বাধীন তেওঁৰ জাষ্ট মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য BTCৰ তেওঁৱেতো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টত চলাই আছে তো তেওঁৰ নেতৃত্বাধীনত মানে শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টত চলি আছে তো সেই হিচাপত প্ৰমোপুৰৰ ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলিব লাগে আৰু তেওঁৰ যোনটো আশে পাশে থাকে আমাৰ BTC প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী বা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো বৰ্তমান মই শুনিছোঁ তেওঁ কোনোবা উইলছন হাজদা বুলি নামৰ এজনক মানে এডুকেশ্যনৰ EMটো দায়িত্ব দিছে কিন্তু তেওঁ ইনচাৰ্জত আছে তো সেই হিচাপত যিখিনি মানে দায়িত্বত আছে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকক মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক মানে আইনী ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে